Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya uan. Uba R. Khongwar, General Secretary, Jungga Meghalaya State Council of Contractor, Suppliers and Welfare Association, Ulakran Shkilat Pathai Kubor, hadin ka General Body Meeting, kabla pelong ha Bharat Scout and Guides hakasni pale. Uloong bahagani ka jingyalang, ladon ka jingyakran halor shibun ki jingye ki bamat ki contractor, kenthop ya ka jingya siu pisa ka baslem. Ka jingbam iPad ba haka tendering process bar kajing bom penyad hok yaki kendon kontrak. Uba khongwar ula banjur ba kadong kabadan kam banyadai ka hok bar kaburam jongki kontraktor bar ula kerpat ikitanat sorkar ban ai ka jingya trailang khamjan khnang ban pinti kana ya ka jingya pen poipor yaki kam penroi. Ula pen pawru babun ki kontraktor red bat pedeng ki syam jing namar ka jingyat kam ka baslem ba ka jingki udor ki tiar. Bad ulah kerpahad ika sorkar ban pensuk ya kirukam trekam, bad ban penklan ya kejingyalang jingya kemi. Ha kejuk kapor ka kong Sony Kharjana iwei ni idkhot jengka association, ka ong babunsin ki kontraktor ki syam jingye halor ki kot jingya te kontrang, bad kirukam trekam jengki tenan. Kala banjur ya ka jingdon kam ki kendon ki basyai ka jingya kemi hok ya ki tenda, bad ka jingya olat jingya ringkat iki kontraktor shnong jelah. Haga bakut kini kinong yalam kilo ong baka association kandang beteng banra ikimat ki basisha ling ba ka jing ekran pat ba bat kelintian ban yada ka jing yo nong jong ki contractor bat ban ai jing yarap ya ka roy ka par jong ka jalan Meghalaya. Si kandu trip mentau Januari ikimat haka beri bat ka bahaka met jong pro ki doktor jong state ki jongi. Ti baro lang kelewan ni ta jing kemen. Kumlu baginya semat kita ki kontraktor ki ba apa ni kendu ki ni pulsien apa tri kam ki jam ni state ki ni bagirai ni ki la kampun ki jirai ni sim menta kalong ni ki kamtang beri besokar ki ba kapan kamban split ki kam ki jam ba ni tri na ta ki kam ki beri bat ka ADB ke World Bank ni nang ta ki kam ki beri bat ki ka driving license ni ha ban kran ko CM ni si council stay so ki an company kloy na ta kan notification ni pemi aga beri bat ka kom bat ki kam na ta driving license ti bat ki we ki agenda ki bo ni ka beri bat ni ka registration ka ba ki department ki ai si kontraktor kani kalong bikin ne ta ka badai kan ti bagi di ban ne ni mentala su ai pakha class 1 direct way ba ka hukum jong no re jong no kini baru kami benar syuk ke department kita department repair. Oh, kini kita kabat kabat kam abangi register lu state ni kita kelas 3, kelas 2, kelas 1 ni kermen tu nginyo kam kejam ni kermen menyo ya kakun nang ni kijing tray kijungi ndre bangi pet menta ka jidu kermen ka cuba pai ngai kendu yoi art kontraktor haltis kina yawan kalau kaju kejingkan idap ke jingdu jingkan sudah kumta bagani kejingdon jungi kejing meeting mentasni mengirai lang kawai mengirai lang kumlu pasuthu iksoka ban pendam ya karu kan wan kami kejingkan patni ban pendhun ini ya kata kejingnya angnut kejingi tapi ho gini ki poro kini mat ngai kan kita ki Akabere bakini ka nong himne ka bring license ni kong ba na kanere ko district council gel kaban kaban kloy no pan issue ta ki notification si department of welfare bang hilap yakini ki officer ka teng kuju ini central office la kalong hani gem la kalong hani ya la ki wi ru bulsien ka wi bring license kali na menta wi ka wi kam wi bring license na menta ka wi kam dei la kalong kompong man kalong ka wi bring license na menta sibun tri kam bagi jintrai kamru balong mentah kita ki company ki penabat kita ki non tribal ki buat menteri state ni kiwan menteri kam ki jam bangina bagi tribal ngila menteri tu kan ju dis council ko ba ya ki kami ki ba kasi jungi lani gini tribal jungi ngila menteri kidum issue itu nglasan di kabadai bagi ni ka sawai pakamat ulong pangani ka registration kalong ba la syuai registration pathar hamda examen ya kita green salt kita untuk la kelas 1 ben hamda tip kita work experience kita
Basule kani nak balik thok ni nak balik kumnu kan tip. Ni kani ru impact ini asmat pasmo sokar. Kadang negatif tu kani bentar niat. Si om no di hoi bentar tu tamdai kumtaru. Ni ke jilong benjaitu ke jilong ban yu ni kalau ba. Jadi tu istimen nasi kadang mo. Like pada speed ya kita dah di beri yang besar government ru teng-teng ban compete berkariat yang langsung teng-teng haru biru 20% biru 30% dulu. Jadi imlak balik kita nomor buat kita begini bersupply nasional baru sebut bukan supply mo. Kita imlak dan participate lah tak kari beri participate nomor balik kita harus jadi di company nasional ayo apa kata kuno ga jadi begini company nasional ban kuno ban participate tak kari tengi pat imdan lat di mana cerita. Jadi tak kawai penduduk jika ni participate ini orang terdar. Nangis semak kalau mengingat ini trailer separa paling jungi doktor lagi long kelas 3, kelas 2, kelas 1 ni trailer ini baru semua sesukar bahkan lain nama tak jungi bangiru lajong ini trace tom ni trip high kam gijam jungi nama kasih jungi mereka state council of doctor welfare and supply association kalau nama tak welfare untuk nama tak bini onong. Tapi kalau kami itu baik-baik, banyak sokar kali bam, banyak traktor kali kita kami jadi bam mihap kata kasnat, mihap ban, ongi keluar keniru. Bagi sokar lu mengipik ikut istim juga pentrikam pasti ini, kumpul sepirut kepala, kumga kerai ini kalau bah, kum kita ketanda kalau ban. Syam jenjar mentah keniki kam kontraktor kila soduk sotu berkelahir bah. Namar ba kawai kalong ba kana government hi let's say nak ni department ni kala persang ban ai ni jintrai bahe kumsi company kumbala menjadi sekretari mentah kumbala ong di sekretari mentah tang ba hadin kata hadi ma yo ban sa tang kumba arnai lai banai kami kini ke association ke ba mentah ke ba ayo jintip dikiran ke association jogi kontraktor mensha ke ba ai kerteng ke all Meghalaya contractor association Henry mentah pada ngi kini ke association ke bami mentah hadian kalau ki ai da kani ke kerteng ke Meghalaya State Council of Contractor and Suppliers Welfare Association ti hadian leki bahiyang basam jonga ki bayi ong nginya join lang no bar kani bat hadian bangi osngo te jing ke bangi osngo kolong bait bang dan kam bani rap lem mi ke ba red ki baria nginem dai tang bangi syem tang bani onong bani penon kam ke tin welfare ni kolong bait bam dai bani onong tangki contractor kabamut bagi pait ba ki badan ketugas nong dan ni kamdai habal let's say ki kontraktor ki la tray ka jing tray kamdai ban mani onong tong kontraktor means ka jing tray ka de banne kanong babit ka babiang kat kum ka order kat kum ka sanction kamdai ban tray mentah selesai ka singan du no hendra ya katar bling ba jong ni ka association jong ngin persang ban screen bang persang ban kren bai ki para kontraktor banam dai bang mani osha kan no ni osha pait sni ki pait ba in persang kat bala ti Henry hadian berkata bangila ayo ban join syakanika association but katukat ni kumbang gila don ki bahiyang ki basam ki babuat ya kan jing trade JM ka ba barok ki kontraktor kok pasti kila ya ling bai kan jing trade JM but haduk mentah kila semua so asat ek pisah banek komno but nakaliang jonga bakayi kasam jonga hi but blessing on pi kanik association